Halo guys, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu makanan asal Minangkabau, yaitu lamang. Minangkabau sendiri terkenal karena masakannya yang sangat enak. Salah satunya yaitu rendang. Akan tetapi, sudah banyak makanan khas daerah Minangkabau yang sudah terlupakan, salah satunya itu lamang. Menurut sejarah, Syekh Burhanuddin asal Minangkabau adalah ulama yang pertama kali memperkenalkan masakan ini. Berawal saat beliau berdakwah memperkenalkan Islam di tanah Minang, ia sering disuguhi berbagai macam makanan oleh penduduk. Akan tetapi, khawatir akan kehalalan makanannya, ia meminta penduduk mencari bilah bambu yang dialasi daun pisang muda untuk dijadikan tempat memasak beras ketan bercampur santan. Kegiatan memasak ketan dengan bambu yang dikerjakan banyak orang itu kemudian dikenal menjadi tradisi malamang. Proses pembuatan lamang ini sangat unik dan sangat sulit. Belum lagi proses pemanggangan yang perlahan membuat lemang baru matang setelah 3-4 jam. Pada kali ini, tim kami mencoba turun ke pasar bawah Bukit Tinggi untuk melihat apakah masih ada para penjual yang menjual lamang. Yeah. Unknown Brain, Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating thanks to all the rumors you be claiming it's cool. I'm done with. Pada akhir perjalanan, tim kami menemukan seorang penjual lamang yang bersedia untuk diwawancarai. Jadi, kami langsung pergi ke tempat rumah penjual tersebut. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you flying, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music. I'm saying I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me what they had. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty the last time. Setelah sampai lokasi, kami langsung melakukan wawancara, dan berikutlah hasil wawancara kami. Lebaran mo, hindi mo alam ko dito.
lamang ko lah 8 tahun, lah masuk 9 tahun. Untuk sa bawah ya. Kira-kira mah dulu mah rame orang belanja kini pada dulu nih untuk beli lamang ko itu. Rame lah kini. Kalau dulu kan orang baru kenal baru kan, kalau kini kan nggak tahu Mbak Rasul Lamang Wak kan orang nggak tahu. Ini kok turun-temurun mga pangamang ko? Biasa nama ya. Kami aja mah sama ya. Kadang ama, kadang uni. Kalau nggak sempat uni itu ama. Gitu. Biasanya kalau di pasar bawah tuh rame orangnya mengalih Kalau lamang. di pasar bawah tuh kami lah macam-macam tuh yang mengalir. Ada yang dari Pekumbu, ada yang dari Pidadang, ada yang dari Pakpau, ada yang dari Yapogai, itu kita kabur. Kalau ini kan dari Gaji. Berarti banyak kalau mari itu kami di itu ke pasar bawah berdua orang sebab oleh lamang ya. Oh, di mana tuh? Yang ini kok antu yang sebelah kamari sih. Yang ngali Jabuang. Yang di samping orang yang ada esok berdua tuh kami nampak yang pasar bawah kan. Oh, baru tiba. Yang lainnya ada yang tiba siang. Oh gitu. Kira-kira ini dalam sehari itu bara di lamang itu nih. Banyak sedikit, isi juga batang. Paling sedikit. Paling banyak berapa? Yang banyak, mau dua. Kira-kira bara habis lamang ini mengalih di pasar bawah nih. 10 batang, yang sedikit. Kadang mau 20 batang. Kadang ada 30, ada tentuan tuh kalau ada pesanan barale. Tuh ada 30 kayak gini. Berarti kalau di Sikoko masih banyak orang memesan untuk barale gitu. Banyak. Jadi kalau musim barale, aku lagi tuh. Atau habis itu orang ke lebaran. Kelebaran. Lebaran haji atau lebaran Idul Fitri. Kalau kira-kira ini nak kalau ditanya karena anak zaman kini kalau kenal ngerasa proses membuat lamang itu gitu. Kalau anak-anak yang kini mungkin lah. Nggak tahu ya udah bahasa rumah belinya kan. Kalau tapi orang-orang dulu yang tahunya yang tua atau tahunya tuh. Iya. Berarti harus kenal ke mana lah lamang Yo. kan nih. Yo. Proses membuat lamang kan nih dari segi aja bahan-bahannya gitu. Oh, bahannya ya bumbu itu pucuk, daun pucuk, ada pisang abu, itu bambu untuk memasukkannya. Itu sudah tuh kayu. Itu saja kan bahannya. Bahannya. Iya. Kulitnya kok kulit warna apa nih? Kulit itu kulit Thailand tuh namanya. Oh, Kadang kulit. ada macam-macam kulit tarantuang, ada kulit canduang, ada kulit macam-macam. Biasanya ini memakai Ini biasanya kulit Thailand tuh sih, kulit yang standar sih. Hmm. Itu kalau untuk kagali, Kali. yo. Oh ini mah beda loh untuk kakak Beda. Kalau yang indah untuk khusus tuh nggak mahal harganya ketek daripada yang biasa. Kalau khusus tuh bagus ya. Ini kalau misalnya kulit canduang tuh mahal tuh untuk makan orang di rumah sih duit. Jadi untuk pesanan ada orang pesan tuh kulitnya itu duit itu. Kalau kulit tuh asli sih dalam talang ini si kulit itu aja. Kulit tuh santan. Oh santan. Ada isi pisang atau itu kan nih? Pisang enggak. Kalau untuk barale orang kulit biasa saja. Itu proses membuat untuk bahan-bahan itu nih? Prosesnya kulit itu direndam dulu kan. Sudah tuh di kariangan kan padian kariangan habis itu daun tuh dimasukkan ke dalam bambunya. Dan pisang Dibuang ya, dibuang ke dalam bambu lah. Habis itu masukkan kulit yang lakar yang tadi masuk ke dalam bambu. Sudah tuh agak santan lah dikacauan sama garam. Santan tuh dikacang garam tuh masuk. Iya, itu masuk ke dalam kulit. Habis itu baru dibakar. Oh dibakar bara lama kira-kira untuk memakan tuh nih. Paling apa tuh 2 jaman. Oh lama ya. Duitnya 2 jaman lah. 3 jam. Ini jadi kan. Kalau ada itu. Kesulitan ini kan membuatnya apa? Ayo Kan membuatnya yo kadang-kadang tidak sampai apa kan tidak kurang ancak apinya tuh enggak tuh berarti lamang tuh enggak sempurna masaknya itu. Itu saja yang lainnya enggak ada deh. Berarti ini Terus yo baru cek dia pun mana banyak orang kari kan. Kalau lirah tuh badiannya tuh dinak boleh bener. ya nak ancak lamang tuh masak. Pernah nyumbeknya sampai angin nyetul kare benar. Oh enggak ada dah. Boleh bener. Enggak. Itu sih kalau kurang api misalnya lunak apinya pada itu sih. Itu sih kendalanya. Itu sih Yang kan lainnya enggak ada. Berarti Koko biasanya orang ramai membuatnya ketika lebaran saja.
Yo tu palang rani tu ketika lebaran orang barale itu lain. Orang barale itu lain. pasal tempat suruhan sama itu. Berarti lain banyak. Si Ado sih di situ orang lamang nih. Yo masih kalau daerah Gadri mana di situ selapis. Ini berarti yang selangkung nih curang Yo di sih. surang sana ada yang menggali di pesawat. Iya. Biasanya nih cik di pasar bawah sih mana lain. Yo ni cek di pesawat sing ngali. Itu yang digaduh kan surang ini yang membuat apa Yo lamang. lamangnya misalnya kalau ada misalnya orang tahu rumah kalau masih ada yang masan rumah. Pero Gadri ko banyak juga yang tahu rumah. Tahu nih no kemarinan orang tuh kan. Oh, orang tuh kemarin Itu itu dia. kali jadi anda suka sendiri lama, terima lama aku dijual. Atau di kameranya, di apa nih mas itu Iya memperkenalkan lamang nih karena lamang kok ampi-ampi mulai hilang. gitu kan. Ya, Contoh kuatnya. iya di Minang kok. Di Minang gitu. kok, ya. Contoh saya sebanyak kok digaduk di surang Mbak, yang membuatnya kan. Iya. Nah, iya tuh mengangkat cerita itu kembali untuk memperkenalkan kepada zaman-zaman kini kok. Iya. Kayak iko lah orang Minang kok ada lamang, kayak iko cara buatnya. Iya. gitu. Oh betul. Iya, biar dikenal oleh anak-anak zaman Anak-anak zaman kini. kini. Iya. Kan lah ndak bara gitu ada di Minang. Ini lamang lah diganti diorang kayak nyopai ke rumah di sananya kan biasa Iya. mau lamang ini Iya. lah diganti so di kue Wajib kue ya. Hmm, Ini yo kalau dulu kan wajib lamang. iya. Tapi kalau kami di Siko yo wajib juga lamangnya. Itu wajib. Nak umur. Iya tapi Yo pakai lagi. kayak juga Kayak buatnya tuh ya. Iya. Nama ada ndak bisa orangnya bisa tapi itu nak masak dia. Oh. Dingin saya. Kalau wak nan pandai ya, bila 2 malam tu tapai tu buka angin. Baunya harum. Itu tapai yang selama. Itu kan untuk lamang sampai. Ayo. Tapai ku kalau ada nama pasti ada tapainya. Apalagi kalau rayu. Misalnya kok ada bakawan dia digadu ibu kan. Ibu lah pas rayu mesti ada lama tapai. Oh. Wajib nanti kami itu. Nah kadang lontong ko sebagai aku ya. Kalau untuk Hiasan tambahan. tambahan sin ya. Hmm. Tapi yang wajib mana ya lamang tapai. Kalau di situ masih apa nih mungkin di luar tuh agak kurang. Agak kurang mas utama jam ini itu agak kurang tapi kalau orang Kurai dojo orang Kurai lah itu nyo ke mama ko misalnya kami nak mamanya tuh minta suri ya mau wajib membawa lamang Oh, iya. nan gadang lo mudah tua harus buku hijau daun Memang tuh yang membuat dari Ada. talang tuh. iyo harus buku hijau daun lo tuh tak boleh harus marang buku lo jangan teh nasi kita boleh lo Harus daun. harus hijau daun harus rapi ya itu ada orang tua Iya. harus wajib lamang. Jadi kadang-kadang anak-anakku yang misalnya dibeli lamang anak ada lagi dibeli lamangnya tapi lagi ulang nyo balik sekolah nyo rasanya nyo. Nah gitu lah. Jadi sekali kan apa bisa balik lo kali ya. Tapi nya kan tak tahu pak. Iya, cara punya nggak tahu. Setelah selesai wawancara, kami langsung menuju ke tempat pemasakan lamang. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love,
love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won. Yeah, always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. But it's too late now, I remember you and me, and how careless we Yeah, all day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never run. We hook up in my car, driving so far, play you guitar, you'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, open when it's gone, took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. Late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. Nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. It's too late now, I remember
late now. I remember everything and how careless we could be. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold.
Masalah tuh ini daw. Nah, gua ngayin ya. Apa film dah serius-serius ya. Kok rasa tembus betul enggak? Tapi gimana lah? Dia nak tatahan durang ko lelepa eh. Mama. Bisa. Enak sekali Besti. Iya mari Lama. Lama udah lama nggak? Udah malas. Dah. Mantap latihan di akhir kan. Pangan beri. Aduh.